wa 20 bambere bandiko bambere ko yandika bikore nto 15:20 15 no kuri 20 ariko noneho Kristo yarazutse ni mugano w'abasinziriye amen. Kristo yarazutse ni mugano w'abasinziriye amen. Turashima Imana ko natwe tubonye amahirwe guhagarara imbere yanyu tugana ijambo ry'Imana. Imana imbaza amen. Bisa nk'ibigoye ariko birashoboka wihanganisha umuvandimwe famiye restaurante n'abavandimwe mwebwe mwese nari wamuca katugana ijambo ry'Imana kubera ko amasaha agiye kandi sinshaka kubaganiriza umwijima wabaye ahubwo nabaganiriza n'iminota 20 cyangwa 10 hakibona tugakora n'ibindi bikorwa kubera ko turi hanze nari wamuca Abadventiste ambassador ministeri bita ambassador yo mu Rwanda bagiye muri vugabutumwa muri Tanzania bagereyo bakora accident bagatutse bapfushamo abangaye sinzi umubare neza ariko harabapfuye ni benshi hanyuma bahinze indirimbo izi ntangaza cyane ivuga ngo ese ngo Imana yari wa munsi bya bindi byabaye wa munsi w'abandi bapfuye tuvuga vugabutumwa baza kwisubiza munsi avuga ngo yari iri hahandi wa munsi w'abantu babamba umwana wacu muri Imana yari nimwe ngo amen. Iyo abantu batitaye neza kuri no situation bora gukora ibidakorwa kandi impamvu ntinya kuganira mu kigero cyane nuko mutamura muri babandi basanzwe ariko amaranga mutumye yaruse ibitekerezo bisanzwe abantu baza bumva nabi kugira ngo urababwira ijambo ry'Imana basa nk'ubakomerekeje kandi ijambo ry'Imana rizari kumereka bakwa kundi Imana iri hahandi ibingibi nimba byarabaye Imana iri hahandi wa munsi yarere baba yego nubwo ngo amen niwo yari kuko na Yesu yaraberewe kanabi ariko Imana yamayangana irabizi ndashaka kubaganiriza ibintu bitatu rufuza twigisha mwanya mutoya ibintu bitatu rufuza kwigisha abantu. Ikintu cyambere uzarutwigisha isomo ryitwa yuko kubaho ni igihe gitoya umuntu wese ufite ubwenge muzima kuko biravuga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 9:27 umuntu wese yagenewe gupfa ariko hanyuma ngo umunsi w'urubanza nawe ukazabona kuza bivuze ngo abantu bose bicaye ahangaha uko twese twicaye ahangaha twese hatavuyemo n'umwe umuntu wese afite gupfa kwiwe nta muntu uzomupfira nta muntu uzomukoraho nta n'umuntu uzokurenganya uwo munsi ngo umuntu wese afite umunsi wiwo gupfa gusa dutandukanye isomo ririmo ritandukanye kandi byiza biza bituma abantu basaza bakangana nk'uko dufite abantu b'abasaza bamwe dufite abasore dufite kuko nta mayeri twakoze kugira ngo dukomeze tubeho imyaka myinshi nta mayeri tugira ahubwo umuntu arangana n'akazi afite ese mwavuga ngo amen umuntu arangana n'akazi kuko Imana ivuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza niko bakunze kubwira abantu babiri ngo mugende kwiduka ariko wowe tubanguka tutinde uyu nguyu ari we ubanza kuzana ibintu n'ibi niko tumeze Imana imaze kuturema twese yadutumye mu buryo butandukanye yaravuze ngo we Felix tuzotinda uzomara imyaka wenda 40 uyu mwana wabasabwa mutoya waraye ugiye ninga Imana yambwiye gusa ngo tuzotinde nyuma y'umwaka umwe n'igice uzahita wigarukira ngo twese abe no kunguko mwicaye nukuri mwarahunze ruguru ariko umutsinza hano gusa atariho mwari mugiye muri Amerika nubwo mwamukora amakanisa twakora n'ibitaramo twanasenga ariko si twaje tugiye muri Amerika niho abantu benshi baje bagiye dutinza hano gusa kuko impamvu zitaduturutseho natwe rero twaje mu isi tudafite kuzogumamo dufite kuzoja mu ijuru ariko umuntu agatinda bitewe n'akazi Imana yamuhaye ngo urangana n'akazi Imana yaguhaye tawo ngo basabwa ngo yareze nabi basabwa gusa Imana yamuhaye umwana utari ufite akazi yari afite umuruho yari afite kuzoshaka yari afite kuzobyara yari afite kuzoja Sudani cyakintu kimwe yari afite Imana gusa yarambwiye ngo wenda kwiremeye uzoce kwa basabwa ariko tuzotinda imwe kumuzoye tugaruka ngo basabwa yareze neza ngo yareze nabi Imana gusa yamuhaye umwana utari ufite akazi urangana n'akazi ufite umuntu wese uri hano arangana n'akazi akazi icyo ugomba kuzokora ku isi mu Rwanda
batemye abantu ufite muri muna wanje unkurikira wa gatatu yanditse kuri etage ya gatatu ntiyafu ejo undi ndi mu Rwanda numvise radio nsanga hari umugore wakubise umwana umwumbati arapfa umwumbati wo kwica umuntu batemye muri jenoside atapfuye umwumbati nti wo kwica usaba gukubisa akazi karangiye uko amucika umugabo ukojeje umwumbati gutya akazi kawe karangiye ubupfuye ariko bagutema nubwo bagutema gutakazi katararangiye bazatema umubiri ariko iyo utageze ku kazi k'Imana uzungumaho Nimugomba amen. Nico. Usanga n'akazi Imana yatu. Kandi mwabo nose kuri bonane. Tumubona ko bunane busabusha ko umuntu wese akamugura ipataro. Aho ibi twadukora. Kino gitara mwamukora. Ikiriyo se gahunda y'umwana wagiye. Nimwe mwasigaye. Ukibingi ko turagura imyenda ya duhe natwe. Kubaho no kwitegura gupfa. Uko turitegura. Nuko baza bitegura. Iyo umuntu arimo kumwizoka, aba ari indangare, aba yiteguriye mu kunywa. Iyo umuntu arimo gusiriba, aba yiteguriye mu gusiriba. Iyo umuntu arimo gusenga, aba yiteguriye mu gusenga. Icyo wakora cyose kuritegura gupfa. Ubyitegurega neza. Iyo umuntu afite ubwenge, aza yitegura mu mahame ijambo ry'Imana. Amen. Amen. N'abarundi rundi. Amen. Mwavuga ngo amen. Rundi rugero. Kurese kujana mwivuga butumwa. Jewe serewenda nuko nakuze, rero nzi ijambo imbaraga sari kusinera inyizi. Numva kandi parade saa 8 za nijoro. Ndishimye. Kandi ndishimye. Numva kandi cyane. Natitoroshe. Sanga nakantu k'umutuku gatuvumya. Ndagafata marisa nanirwa kukica. Ndagafata kanga gupfa fasta kadani bamwe ngo bazashoho gutanga. Sinari mbizi. Umutima urambwira kandi zabaye vuba. Ngino mbaraga sa nukuntu ngana nuko imbaraga singana. Ubu sinayinaniwe. Uracafite kurya undi muntu. Iyo ndakwa akazi kayo karangi banayisha. None ni imbaraga sa. Ndaba twimbaraga sa. Imana ukiracafite kurya undi muntu. Hasi ariko uzomurya tu. Nawe yige ayimenye kuko wenda naje ndarenye. Bivuze iki? Jesi nawe kunanirwa kwica imbaraga sa. Satani ntiyo dushobora kereka gusa iyo dukoze akazi kacu karangi. Amen. Amen. Tibishoboka ko ufa mbere y'igihe ugomba gufira. Tonafa nyuma yacu. Urangana n'akazi. Niyo mpamvu umuntu abayeho rero afite ubwenge. Akabona undi muntu arapfuna. Aza yibuka ko kuba hari igihe gitoshye. Kubaho no kwitegura gupfa. Gusa tugira ubwoba ngo urapfa rino joro. Nimba akazi karangiye tugira ikibazo. Nimba kazorangira nyuma y'imyaka 10. Urangana n'akazi. Bazoguteme uzokarangiza ufite inkofu. Ariko tuzopfa. Umuntu wese yagenewe gupfa ariko turabe Imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Kora kuri piano pansoze. Tuzaririmba. Hallelujah. Mutimuzubwira no twabona uko Imana ntabwo ari twirinze irinze kiri muri wowe kuko ari imigisha ine tugira ikomeye. Umugisha wa mbere nuko tugira ubwonko, umugisha wa kabiri nuko dufite igihe, umugisha wa gatatu nuko dufite imbaraga, umugisha wa kane nuko dufite impano. Noneho iyo migisha ko ari ine Imana ntivuga mu bantu bavuga wigeye n'ikigufi n'ikigufi n'igomba kuzopfira. Nuvuga ngo igeye n'igitoya kubera ko tuzigiye izopfira niyo mpamvu ugomba gukora ivyo Imana yakugeneye zose ukabisoza neza. Abantu bakavuga ngo turashima Imana ko wabaye muri mbaraga. Imana ishimwe kuko akazi kawe wagize gute warakarangije. Ngomba yaravuze ngo abantu haba ubutunzi bwinshi ngo ni ikuzi ngo kubera ko abantu bazazapfana imiganda ngo bagapfa batarakoze icyo Imana ishaka. Kandi ngiye gufana n'isi Imana yavuze atekereje neza cyane ariko kuguhundi mwana nimo kongera umubabaro kuko nawe ntazigiye umwana wibazomara igihe yaje kumutanga niko kuba twenda somara imyaka 50 reka mbe muguhaye ariko iyo mugwa agafa none kubera nawe ntazige ku munsi yo guhinka byibuze nzoga bishoboka yo umwana akazi karangiye yo umwana akazi kiwe kakaba karangirira mu cyumba kuba kwabaje kandi yemwe umuntu wese arangana n'akazi kiwe wowe rero ugomba kumenya ko Imana ntacu mufana igutezemo gusoza icyo yakuremeye nico gico basa nimba Imana ubwo abana 10 papa ariko badafite kuruha uko twego turarusheka nuko dukunze ubuzima ariko harimo n'umuntu Imana gusa gwaye abana bakari bafite kuruha nigo abandi bafite kuruha nibo uzobona basa nk'abatiza nta kindi kizoba cyatiza nakazi kenshi bazaba bagomba gukora umuntu wese afite igihe rero
wari umuntu apfuye uzumenya ko ubuzima atari burundu. Cyakabiri ubuzima buzabutwigisha. Ese murimo gufatwa? Icya kabiri Paulo yaranze mu gitabo cya Filipi gice cya 21 aravuga ngo kubaho ni Kristo, ariko aravuga ngo gupfa nabyo byari byiza. Ariko Musa aza kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo gukomeza kubaho byari byiza byo, ngira nkomeze nera imbuto y'ibyo nahamagariwe. Ariko aza gufata umwanzuro, aravuga ngo kugenda tugasanga Kristo nibyo byiza. Aravuga ngo gupfa ni inyungu. Ubundi impamvu gupfa ari inyungu ni ibintu ka bibiri. Ikintu ca mbere nuko igitabo cy'Abakorinto ibice 5 cyaravuga ngo ino ngando yacu mu isi zosaza, ngo ariko indi ngando yakozwe n'amaboko y'Imana itazosaza. Bivuze iki? Nuko mwijuru nitugerayo umuntu wese azobabonye iwabo sasa. Nyama yabwiye Abafilipi ngo twebwe wacu ni mwijuru. Uko twese turi hano tidutuje ko yakoze turi iwacu. Mwana wa namuntu avukira ruguru agasazira imbaraga. Ndatigeze yumva nuko atari iwacu. Nitugera mwijuru ikintu cya mbere kineje nuko tuzoba dutasha. Umuntu wese akabagera abonye iwabo nawo. Hallelujah. Tuzobonye Tantambari so hawa, tamarira nta kuganya, tabindi bibazo bizogera kuwaba, umuntu wese azoba yatasha. Kandi umuntu ugira iwabo bakomeye. Amen. Nico cyiza tuzonezerwa mwejo. Nuko tuzogerayo, tukamenya ko turi wapi. Ikindi cya kabiri, kizotunezeza. Nuko tuzobana na Yesu wapfuye akazuka. Nuko tuzobana na Yesu wagize gute wapfuye akazuka. Tukabana nonoga apana amakuru. Ubundi ya Bibiliya iri bitatu. Abakindo kirere cy'abadayimoni, cy'abamarayika baje gukora izaha, tibasubira mu ijuru, tibahabwa uburenganzira bwo kuba abamarayika ngo babe n'abantu baguma hanga nibo tubavuga ngo turwane imyuka mibi yo mu kirere. Hejuru yaho niho haba paradiso, hejuru ya paradiso niho haba ijuru. Niyo mpamvu tuba tusenga tukagorwa, tuba twakubita kuri abantu bagica batugoye, tuvuga ngo tuzogeze ku Mana bikagora. Ariko ibo ni Imana, nta kandi katuka haba, nta myuka mibi haba. Aganisha muri paradiso noneho mu ijuru sasa. Ni mufengo eme. Nuko tuzatubanye na Yesu. Tuzagitandukana ukundi. Kandi bizaba ari byiza cyane. Bizaba ari ibintu byi. Gusa ari ibintu tuseramo nk'urwenya. Abantu benshi bakabwira ko igipindi ariko bisa nkaho binejeje. Kuzara abana 10 uzomenya agaciro kuko babasabwa bagiye neza impande ifuze. Nibwo uzobona umuntu w'umugabo aserutse gutya yamuseruka n'abana babiri abandi batanu bose ngo bagiye giheno mu kwezi zaha bakoze kandi bari bari imyaka 50. Azababara cyane basabye bazishima kubera ko abantu bagera abamarayika nta numwe warembutse. Yamabona ni wowe ugize nk'amahirwe ubunye n'ikaba bagize nk'ibyabo ariko tugaramwe ubunye twogenda twese mu ijuru bamwe agasiga abana babo basabwa no munyamahirwe ko turuka kuko bose yo basanga. Hallelujah. Kuturaja mu ijuru. Kuturaja mu ijuru. Kuturaja mu ijuru. Ukiza amatraining gusa n'imyifato rero ngo tumenye uko bibaza bahifata ako kuturaja. Ikindi kizoba mu ijuru cyiza cyane nuko ntakongera kubabara kwabo. Umutwe w'umuntu uzuri kwata muzamaya wose garagaje usanga Imana izodusubiza utwari tubuze zose. Uzagenda gusubiza ije tuzo ngwabuze imodoka uzotwarira he mu ijuru. Imana izoduhindurira gusa icyifuzo. Nico gusa Imana izokora tizodora izo twari dukenye byose. Ariko uzokora ku buto ibyifuzo by'amabihinduka. Wamusanga tugikeneye imodoka n'amahuzu warukeneye gusa kubana n'Imana. Kuko twabuze hano gusa. Ntabwo Imana izoduhindurira. Ngende gusubiza icyo wari ubuze cyose ngo mu ijuru tuzabona ibyo twabuze. Ubitware izokwa amahuzu yambare kwa. Izokwa amatelefone ukoresha. Imana izoduhindurira icyifuzo. Nico gusa. Izokora ku buto umuntu wese icyifuzo cyama. Amen. Hallelujah. None kubaho neza ni ugushaka gusoza kuruta gusaza. Intego yo kubaho ni ugusoza kuruta gusaza. Ntabwo Imana ishaka ngo dusaze, irashaka ngo dusoze. Umuntu wese namenye icyo agomba gusoza. Na gusaza ntacyo bivuze. Gufite imyaka 100 utarakoze icyo Imana ishaka. Yesu yarashaje cyangwa yarasoje? Niba nk'umufere ari muto ni Yesu. Ariko nti yarashaje ariko yarasoje. Kubaho ni ugusoza si ugusaza. Basa ushaka kugumana umwana udafite icyo agomba gukora. Akumarira iki? Niba Imana namwe ugenda fa tuzotinde, ushaka wazo kumwana akore. Aje kuvoma ntaga undi Imana mwana. Azo pastor bitari muri gahunda y'Imana. Igomba gusubira kwa data. Hallelujah. Nakora kuri piano soze mutaza kurambirwa nze gusoza umwanya mutoya. Mbega ibyishimo uzakira ijuru
serengera zaza muri bendera beki huriro ikindi cya gatatu amahirwe yo kubaho kunguko impamvu utaraza ngira ngo uzasiga umurage igitabo cy'ingoma ngira ngo za kabiri ibice 21 murongo wa 20 amakuru y'umugabo bita Yehoshafati yarafite umuhungu wiwe bita ngo ni Yoramu yarafite abahungu benshi Yoramu akaba ari imfura Yehoshafati amaze gutamba amaze gupfa basigira umuhungu wiwe ubwana bafata abandi bahungu bose bavukanaga ngo barangije babasigira ibintu zose ngo bagere ku muhungu we baravuga ati bakora ko ari mukuru reka tukwihera ubwami uyobora maze uwo muhungu ayobora na kintu cya mbere yakoze ngo yishe bene nyina icyo kintu cya mbere yakoze noneho ku murongo wa nyuma Bibiliya ivuga ngo amaze gupfa nawe yabaye imyaka 8 wa imyaka 32 ngira ngo yagiye ku ngoma imyaka 32 abayobora imyaka 8 ngo nawe amaze gupfa ngo banyisirahe ngo banezezwa nuko uwo mugabo apfuye kubera ko takinta afite uyu mugabo yatuyoboye nabi ku rwego tuneshejwe nuko apfuye mureke mbabwire ukutana muri Mbarara uzirinde kuzopfa abantu banezerwa nuko wapfuye uhari kugira ngo uzosiga umurage uzokiri umuntu umubwirira neza umuryango wawe n'ikanisa ureke kugora abantu Imana igwaye amahirwe kugira ngo uzosiga umurage uzosige ikintu abantu n'abago Felix toshima Imana ko yabaye muri Mbarara hari ikintu cyiza yahakoze amen. Kubaho imyaka myinshi abantu bakakwiganyira no gupfura umwana kumva ibyiza bibaye be umugabo umwe nkuko njyewe mfite data na sogokuru agakorera Imana akabisigira umuhungu wiwe umuhungu we agakorera Imana akabisigira njyewe gakorera Imana ngiyo baba bahagaze imbere y'abantu arimo kubigisha nkuko bakavuga ngo Felix wandahengama ndahengama warutegama bakavuga ngo iyo Felix sadaha iyo ndahengama dabo ni data ngo rutegama baribagiranye njyewe ntibavuze ndi kubwiriza ahubwo bavuze data wampaye ibyo agombaga kumva barangije bashimira sogokuru wabiduhaye twese ngo iyo data atanyigisha sogokuru baribagiranye kuko njyewe kindavuga bakibuka data wanyigishije izo sekuru yamwigishije aho ngabira birumvikanye bivuze ngo banshimiye umurage sogokuru yambaye bivuze ikire kubaho rero nta kindi umuntu agomba gusiga ko ari kindi mugira hamaze n'amafaranga bizabirwa byose bizabishira uretse umurage w'Imana ufata Imana ukayisigira abana bawe abana bakayisigira abandi umuhano ukaba mwiza kubera ko kubaho ni ugusiga umurage yego nico gusa hanyuma kudasiga umurage barutwa no kutabaho yego kudasiga umurage barutwa no kutabaho kudasiga umurage birangana no kutabaho tubabwira abantu naje narindiwe wasiziki ni wowe imyaka 40 wawe wasiziki niba ntacu wasize kugorana bisangiza ubundi umugabo umwe munyabwenge yaravuze ngo ibintu byose muza muzandika ngo ibi bintu mukaza mubikora wundi ngo byibagirwa ukunyina wo kwibutsa nabi wakukorera imyaka 10 uzi umuntu wagukucuye umuntu wakuziga kucura cyamwibuka none mutekereze kuri abantu nabi hano bakora kisiko kwibagirwa zohora tukwibuka none tuzokwibagirwa ngo tizohukunda nako tutapakora ngo tukwibagirwa yaba yarapfuye amagambo ngo umugabo yari wo gupfa kuko yagize na ikimenyo yamahera ku bavandimwe biwe neza bintu bitatu abantu mutarafuza kumenya niyo mpamvu iyo umuntu apfuye musumvise ukaza bavuga cyangwa umugabo cyaza bavuga yari afite inkanyinshi inkanyinshi ntiwazisize ahubwo neza bazavuga ngo uno mugabo yatanze inka zitanu bazavuga asigaranye bazavuga icyo yatanze ku bandi bantu ibyo yakoreye abandi bantu Mureke sonza kuri kano gatekereza kanyuma natavuze n'ubushize natsinze cyane nivuga ngo amen umugabo umwe yafashe ngo bana biwe babiri b'abahungu babirukana mu nzu aravuga ngo bagende baje kuba mu yindi nzu baragenda babamo arangije aravuga ngo mfite inzu zibiri muri abahungu banje nabirukanye muzoza munyishura abahungu baravuga ati papa ye noneho yasaza atwirukanye mu nzu yiwe adushobora mu yindi yubatse nabwo atangiye no kutwishuza ati umusaza ni umusaza aravuga atoya je niko namashije wa mugabo bakaza akabwira abana ukwezi kurashize buri mumpi faranga bakazimuha akazibika mumpi faranga akazibika abana akabikora barakaye
umunsi umwe zimaze kuba nyinshi arabahamagara ngo nimuze mbabwire mwakira ifaranga zose mwagiye munyishura nta kintu nzaga kuzikoresha nta na kimwe nakaza nzibabikira nabonye ko nimbashira mu nzu yanje y'ubusa timunyishure nizi muzozi tapanye mukazica nabi akubera ko mbakunda narababikiraga Yesu ibi byose turi mukurwa dukora hangaha amafaranga mwatanze abantu bagiriye neza Yesu nta mukobwa yenda gushingira Yesu ntanze arimo kubaka Yesu ntafite ubukwe usanga ngo mwiza wo kubikira kuko siko nta murage wosiga abana bawe nibyo bazokoresha wowe urikunda cyane ku rwego wowe ukagenda ariko kubera ko Yesu ameze neza azabitunyegira mu ikanisa akabikira abana bawe mu bikore mu bisobanukiwe icyiza cyose utekereza ikora gusobanukiwe ko kizosigara nubwo wowe wogenda kizogira abandi bantu neza ni ubwo ngo eme Vanessa sefe soma Bibiliya se ivuga ko nyuma mpamvu dusenga mu Mana ya Isaka na Abrahamu Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ntabwo aho Imana y'umuntu umwe ari Imana ya generation niyo mpamvu idasize umurago wa warikunze wakoreye Imana nabi ibyiza byose bikubamo bigomba gusigara mu bandi bantu niyo mpamvu bivuga ngo abana n'ibyishimo z'ababyeyi amasano bashize ikango n'abuzukuru nabo nikanga bivuze ngo ibintu byose wakora ntibigere kubuzukuru wakoze nabi ilifo gukora neza ugasiga umurage n'abuzukuru akanga ngo soko yakoreye Imana mwakoze kuyana n'umwakirije